الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد المرسلين أخير من قام وأفضل من سام وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga banginsami nagu mga lulutami ayaden amia kalala ditanu di imi panalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala na giya kiniraot tano sa giya iya bulan Ramadan. Pira-pira akong mga lulutano, mga siringan tano, mga ginawa itano iman to na di tano sirang kedingilan. Kay mo to, na nami aluyari si isa hadith, si isa gingkutwa kitab o Tirmidhi, aguso Ibn Majah, may katitiyang ko Abu Hurairah, radiyallahu anhu, may suatun sa Allah subhanahu wa ta'ala, igira alagi daya puasa, na pupunanawag aging kutwa pupunanawag, maana sumalaika, wayunadi munadin, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Ipupunanawag aging kutu amalaika pupukagiraw hey mabubaya magamal sa mapya na panamanamarka. Hey mabubaya magamal, mabubayang berata pa magamal, mabubaya sembayang, mabubaya sedekah, mabubaya manasbih, pamakot kakaimanto so ulan-ulan. Panakapan aging kutwa balas. Yamanan yan na bulawan na oras si iko ay yamanan yan na kapupagin tao o uripan. Kay mo to na napunggirop man mambu aging kutwa malaika. Hey sakarya ay yamanan yan na malalalim yan ginawa niyan. Kaayamaanan yan na dinian matuturdu aging kutwa amalian aya din na kalalayaman na pagkilang so madakal oras na paginang kaka. Maanan yan napakapaginangkaan kakagipaletan ron matao aging kaya ulan-ulan Ramadan na aya kaya pakalbiyon Allah subhanahu wa ta'ala na naswari so kalang wana pagkabinasa ay lagi din na so mga shayatin, mga syaitan o so mga jin na pupunga papatong siran. Si saging kuta kapag kapatungiran na diiran mapumudiw kaging kuta mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malaon na gitu mambuan naraka na pagkaklusan na rin. Na amay kasakitan wa ang mga tao, amya patungaging kutwa iblis, so mga jina pagabudi ko kita no, na nagupuun tano panaki di makapagamal sa marata, na ayam anan yan na kaya sobraan tano panaging kutwa iblis, mga syaitan, kasiran na, piatong siran, na naino tano panminggaya gumaya subaya aginawat tano kasakitan no din, makasisilay. Kaya mo to, pumangnin tano si Allah subhanahu wa ta'ala, aden amiyang kuwatan saya aguna pemangnintan si Allah subhanahu wa ta'ala si tanu mapad si saging kuta di imana manamar si isaging yamanan yan na bulan Ramadan pedentan Allah subhanahu wa ta'ala si isaging kutua uri penian pemaradikaan yan pun si iko kanarakaan na pagkasulid niyan si iko kasurgaan pemangnintan si Allah aden pagkakuatan si aguna baluin yan so mga amal tano ang mga pupunad kataling tano ron si iko kapumagitunga ko mga galbag tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.